Manang Biyanan! Hello papagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan nga intay drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo asulidad. Saan napudpudno anagan. Ngamsak may nakablawan tepay ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Ma'am Leonora Bautista, ni Ma'am Angel Oro, kani Ma'am Susan Ronquillo. Kastuman ti kuna ni pagayam sulidad. Dear Manang Biyanang, agtaray ito istorya kadagiti talo nga anak ko, kan iti asawa. Nakurapay laang ti panagbiag me, ngam nakaadal dagiti duwa nga anak me, gapumet laang kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak me, jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaungungtan na iti amana. Adanda ni pa yan nagtalawan ti ama. Adanda ni pa yan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang ka nga solidad, nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Si Dan tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagito ngay. Ay, damagin nyo pilang. Diskarte ka. Basta iluto yawn. Di kayo matanagan. Diyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kadagita. Ay, nabarbartag ka man na si Mangpag. Anya nga iti kastalang namurmursan ka. Ingkag digaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itanganak mo. Tumulaan. Ay, nagloko kan. Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Gamday tamulang papanawat yung munang aramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman na iti day jay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na kumay ti kwarta na ngay. Kaya mo permanente at trabaho na. Oh. Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. Awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na paila ka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula ser-serbi ng anak. Naimbag pa nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala, hindi pa nag-graduar na. Kaya ni Ivan nga ay, sa ngagpampanunaw, jay laarak, ti adda iti ulo na. Ha! Awan ser-serbe na. Saan kumamata kas ti pa nagsasaom Oho. Tauray kas jay ni Ivan, anak talataday jay lakay. Umadala, hindi pa nagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikudan ti ato a sakripisyo. Makagraduarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naibaglaki din, tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, kabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayon. Ay, handa ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastraga ko niti trabaho, nanan. Ha, kasta ay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamu dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Aguray ka. Asinaw, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturbaw. Ala, di yun mabigbig ti anak yaw, tata. Ni Ivan day ta. Ay, magibabay na talaga na ito'y tao. Nabartag manay, tila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay. Agpilit mo't ngamin agumatang, tata.
Uray, ibaga malaibos. Basulyaw nga gis-istaw, no apay akasto ito'y anakaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't atata? Amumi mo't ti curfew ah. Hoy, Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran atata. Kaasi mo. Mga babain, lablab sandalatan dito, akas tatilakana. Ha! Aywan gayam tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Oh. Impadulin na sakbaya na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa. Tendaing abangus. Ginatang na kano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagiddaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paaman ang makaring, maring. Kada kwartayaw na nang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat ka kaya? Ikang kayaw. Ha? At tunay, Ne, nangalaan manan iti kwarta. Eh, no kwarta lang ako. Nagado, ti mabali na pagdiskitaran dita. Nakumboya day ta. Anya, Awan tumang aming pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkada. Iso nga itag kula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kumadag bartag. Kita amantay tsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti ara. Ad-ad tumaer ka. Kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka din anang. Sa nabali at mo matilimitasyon ka. Musta nga iti trabahong Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan hollow block. Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko atata. Kababayin mo ta, no makikabkabalayak latan kada kayo, kat anda mo tin trabaho. Kaya ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderang iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramid iti balay. Malanga ron na. Nakamilatan ka ni Nanang Mau ti mapan. Graduation gayam, ti kabsak ko itanya nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Agdi ko sakpay mo ha? Tano na bang luwa, Mike? Sige, tao muna kamin kinitatang iyo anak ka. Di ka umay Ivan. Di ka mang ibabay ni Jai. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay Jai. Mangibabayin kan tumanan. Nitanang mo't. Unay mo't ipagkikitaan nyo kanya ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, uwit na na. Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuwak taon. Ay, sanain. Apay aya aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kapsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay Ivan. Arak man maring. Ni, aginom ka manan, Ivan. Nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kapsat mo, aya. Ay, kumpurmay no, gumagata ka mapanin tong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di amak ka dumarayak. Tamang ibabay na kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday dyan yung bagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ah? Arak ki dahin. Ure may salabutay. Ay da, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti ng parakan ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Mariaw. Kablaawan da ka manan, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agboard exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations. Ima, ating ka. Ay na. Opay kay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, mit. Basilay ni Numpaw. Kanya magulgulaw.
umay ko lakablawan na ti kapsak ko. Ay, at titirigalo kang kahit panagturpos mo, ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, Ivan. Unay mo tikas ta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamat tanak mo. Kay, pangalan na ko may tigatang na itikasta, gawang may trabaho na, istambay lang may. Pasensya ka, ima. Tayo sag 600 lang arilo data. Inggatang ko, taytang-tang ko, anak karpintiro, hindi kalman. Ay, agyaman naklata manong. Maragsakan at hindi adalkan. Sana ka sa kanya. Ay, ano sandaway? Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday, napatag kaya aming kanyang, ipapatag kayo amain. Nalpasan ti balay mo, amanong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Di ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Hanggang artak mat. Ang mga no din na madiretsong aramidan. Anya nga Adan trabaho. Addan manong. Kaskas-trag ko lagi din na panalawas. Nasaya no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna ngay pundar ko manong. Lugan ti sumaruno agatanga. Ay kawa na, tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur ka tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay ka. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamayan na iti balay mo, anak kao. Una. Dito ay tinapnapan ng tisweldok. Ay, kaya nagsildukan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwarta mi kanina nang yaw. Ang mga no anda maitod mau, uray, sangar ribaw, wano, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam ada ijibang ko tisweldok. Ada ngamin yung ornongak. Anyat your orno nga, Mariaw. Gumata nga kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kayat yo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry ngam talaga ngamin nga dayor ornongak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo ngam adamat yor urnungak tatang. Ay, anya amat your orno nga ngay, ma. Agurnungak mamatiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan met problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akasi ti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayag ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Di ka pa'y nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na nangagpaaramid ka numag. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramidan. Gusto mo't kitday, tapno adda pa kakitaan da iti sweldo da. Wan mo't kitdi Ikatuday. Napartag man na si Mang Pet, anak mo. Ay ikaksantap no agnakan. Ay nalakay, baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarte. Kakarot pastra kain. Ta mga no agid daman na jaro bayan ay nangibabain. Nana. Agtay. Insang pitang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intendibul kada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yan ti kastala nga manak ko. Namurmursang maning tabadaw. Malaing ka agsukat anak ko. Ay, at tuy pa gayam tayo sweldo ka ni Tata Bantaw. Nagtarimaan iti kabinida. Nagtrabaho ka? Wala, Nagdamangayap ka niya, nagtrabaho Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Unay ka tinanang ko nagpintasin na yan. Kwartayo kanitatang dayta sweldo.
Di kay madanagan, tadya ibarbartek ti gadat. Iliblibre da lang. Anya, Hala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay iluto yun, day ta ikan. Tapres ko day ta. ala, agsukat ka nga ruten ta maturog ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madanaag anak lakay. Di mo laagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagad ti panagawid na dya tao, tamang ibabayin tumutlaeng. Di uray sana nga gawaway. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas din ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti isaw-sawang mong lakay. Tama kapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan, nabartag ka. Makituro ka man, hindi ti balay. Yawan na siling. Masaduta nga gamay. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may maysak dito balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Tadi to yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Di tuloy nyo pa lang ti sweldo. Alaag tao, at pangikatanga, di ta? Bakit? Aki materyales ka dagitain sangpod na dita paraangan. Datayo ka na lakay. Anya, apay nag-order ka? Ay, nangalami tingkatang mo kadagin jay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing iti kabangibang abarangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayaw? Ay, uwan ka raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Tang! Tang! Lumabas apay! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdarasak na tang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Maryong anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod a lugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Tanang! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti bataw lakay. Nay, matartarimaan magtibalay yon. Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa, Ay, sanan. Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak. Inton maminsanan. Sige. Ay, lablabsan da talatan nagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito yung balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasan ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayo. Ay, bahan. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayan dagiti por diya ka, tatang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na urnaw. Kayso na tingkatan ko materialis ti balay. Ay hinaimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatarimahan to'y balay tayaw. Awan mo siya bali amang patarimano sana siya. Tadi mo paganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tadamo bukod ababalay. Ayos lang kanyak tatang. Di kay madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay ban anak ka. Sorry sapay ko mata mapakawan na gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir babe. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awa matanda mo no maminsan Hindi mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan.
Ta ikagumaak bawasan ti panaginom ko itiarak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basik ti panagin inom mo, anak ko. Uy narang. Napapintas ti balay mi, babaan kini Ivan nga anak mi. Kanayon mi abagbagaan ti anak mi, aging nga inot matla nagbalbaliw daytoy, kat impamaysanan ti nagtrabaho. Kat itaag sa saronon ti kontrata na nga agaramid iti balay. Kita man latibiyag ngagpaysoan niya. No asino, jay tinagtagibasit nila kay mo nga anak mo. Imbagbaga na nga awan na pinta sa aturong tibiyag na. Ngam di na ninam na mga isugayam ti makatulong kada kayo. Iso ano maminsan, narigat tagsasaw iti patapos ako nada, tamangan no lamutom to, dagiti imbalbalikas mo. Manang Biyana! In your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Hello gagayam, naimbag nga oras yung welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay may sagot kada kayo ti part 24 compilation, dito drama tayo. Manang Biyana! Manipod kinikabs at bagbag san na apod na nagan tintay drama ita. Kastoy manti ko na ni kabsat bagbag. Dear Manang Biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y drama ken ka. Kapadasan namang tadlinglingay, kan mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag. Gaputan na bannog kan na umak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta. Ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Bagbaglakay, nakitam tay kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilaw. Ne, adaya. Kaano ang gimata? E di kalman. Impartyan na kanong rod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man tala kagatang iti motorsiklo na. Bueno. Tay naganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day chay. Ah, di ginatang na alugan. Sana inlako iti nangingina. Wen, mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho, kan agmikani ko. Mayat kumatikas di ang negosyo. Jak to maam mo. Ultimo agmotor, jak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa mo kababae ha. It ka sana makasuro ak. Gawa mo motor wano bisikleta lang ko ma. Wano agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awang mo lalugan mo. Katuladak na rugmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti ti lugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparagan ko na day ta trabaho. Taalin niya na ti kakasta. Nalaing agmaneho ken nalaing butlaeng a mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakapapal ka mo Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti ti lugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubo dita. Ay, wala abagbag. Ngam, depende. Iti maila ko malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamit agkilatis iti lugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumamot ag-repair kan agmanihula ko maangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin a pag-ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kandab dumabay. Ha? Ayaw na. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat mananakanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man hanggan. Wan, padasag kitay. Mala, hintay mga nan bagbag. Nakadasaran ti taraon.
Bakit? Ilakok sang tainwang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anyat usaram nga agaradon ngay no ilakom. Manya akong, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik. Bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anyat aramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmat na. Tuladak na uncle ko. Kaya saan nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ko kung tinuang ko bakit. Tapagpuo na kitding ag-ahente. Lalako kung tinuang ko bakit. Iso nga nakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da ka no amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahente tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Ala nga rod. Ingkan. Tapno makaawid kamutlaang nga dagos. Gumatang kay ti kaldeng, Uncle Danilo. Nay, ang daya tarakan mo akaldeng bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Tapadasak man mo ti ag-ahente, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti ag-ahente. Lulaki di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maroden ti lako akaldeng ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta nga ilakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Awan gumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpastura. Kumutong adagi dya akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin yung lagi dya. Anya? Kahit si daan amin, kista? Saan Ilakok ti per kilo Isusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no adda gumatang. Ta mga no utaangin da. Awanin ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ta ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako kong dagiti kalding ko. Ha? Ay, nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay, nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam. Sana na, tarak na. Adda mo yung alakaw? Mawamot mo. Padasim man ti mapan ija bagatan. Taamangan no adala ko da ijay. Sapay na banuga ko na magmag na. Kuna ko na dapay latay bakayo, nana. Talun sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may say di birthday. Agasim man, birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan tapno maramanak pa'y mati karne na. Kitay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may tiday di asawa. Anyan, nagsosyal mo tag? Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mga men. Agbirbiro kak iti gumatang nga mawamot. Isa pinartik idan na. At datay may sa atarakan ko dita nakapagod no kaya mo agatangan. Anya atarakan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. O anya, kursunadam titarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan sa bati pakpakang kaw. Mala,
Gatangik nga ro din iti 2,000, nana. Ay grabe mo dayta kinabarat mo bagbag. Ah. Kan nagbalor iti 8,000 dayta. Oo, nang hinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang dayta. Ngamuray nakutong dayta saan atakong. Balasang pay ababoy dayta. Nasinaw pay lang dayta. Fresh. Sa nagkutong? Kuwan atan ako, Sem. Agday-diet siguro, Ala, gatanga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, uray 5,000 at tangarudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, uray 3,000. Last price. Mala. Sige man langan. Alamaw. Basta i-cash mo, Diyak kaya't utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo dayta nagatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakad dayta. Naalak la iti 3,000. Mabalin ko nga ila ko iti 7,000 dayta. Di uray 8,000. Mabalin. Ay, apagiso. Agpakasar jay kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da partinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tinagatang ko bakit? O niya. Magustumat lang ito'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga dito, automatic. Wayne, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulangan numalpas. Sana balay, bastante mo, tidanong tayo. Oy na, nagmayatan ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka iti kastoy, lakay. Anya sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nudyak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, taing gatang mo dito, Wan bakit? Adaman ang gatangik anwang, dua anwang. Ilakok tumanan itinangin na. At dantuman maganan siya kaon. Anya ti kahit mo gatangin tanong sumaro no? Ay nalakay, uray di ka pa'y lagumat gatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makam mo. Bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang. Dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y nga ikan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganansya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. Adda mo ta. May mayat ti kas ti trabaho. Ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awanin na. Nataydan. Nagpudo magamin tagtrabaho di talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kahit mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nakaw. Mayat ananang. Instant akwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Danilo. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay boy, manute urnong tan. Umdas nga tang igatang tayo ti tricycle. Kunak man, no urnungan ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wala hanggal. Abay, sigala kabailan natin gumatang iti serbis. Kabailak matanggal. Uray ahinti aklay tinwang kas kadabakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagbaka di mo kabailan ti gumatang iti serbis mo kanakan. Mayak hindi tadan serbis yaw. Apay. Amom ayat ag motor pagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro Nalakan sa laang mo't amasuro. Awan. Nalaka.
Basta lagi di interesado ka. Nalakalaang, kanakan. Bakit? Ilakok ti tricycle ta. Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo ya? Nangina mo ti 4 wheels. Magurnungak ah. Mabitak lang makaurnong. Basta gagitak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan iti dukan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na. Di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kas ta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigudon nga adu ti kwarta na. Ta nabayagan nga ahente ti lugan da jay. Inut tulat ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta. Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman papanakbet. Agay ayab dia kumpare ki dia balay da. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan mapan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italahaeng. Kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige mapana ko. Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Anay, da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa Anya day jay? Kalding mait kan nuwang jay agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no bigat. Addan na kontak ko apang ilakwak. Na, akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang kin talo kalding. Na, nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawara kay tinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kwa. Ay na, di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to nubigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko nubigat. Ha? Napintas ba't to'y nagatang yu alugan yu Rona? Kaano ang ginatang yu daytoy? Di kalman, uncle. Ilako ka din ibagbag daytoy. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Agsusultin sa tika nakakiti panag-ahinti na. Ayan na ngay. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ilako na. Talaga nakasuraw nga ahinte jasawa balasang ko. Maya magindi unaan nyo kumaapataribahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak kan ni bagbag, uncle, ngam di na mo't kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagkataon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngin lakom, lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mong ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay bus ko iti bayin sa'il bakal. Anya? Ay, di ka maaawatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagim. Kat boss mi ti bagbagimi Sige tarumarak. Inkam agsapul iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo ako rata pare. Uwan pare, napnag ka kitos to. Nang bibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasaan na masapol ti poonan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, no Rabi. Uwan busing. Saus. Ada ka no mapukpukaw anuang kan kaldeng iji amyanan. Balasang ka. Dalawa kaldeng kan dua anuang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y laka no na panalawas.
Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anwang kan talo akalding iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabit lang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka magaruar dito. Gunggo na ma! Nagkunay namin na makikapang ka iti dadya ang grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmat gayaman. Ngaron bakit? Nailaw anak. Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binabay amat. Sa balit isinarek mo. Dakdakal mo nga minti kita tilugan. Sikapay gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw akalding kenwang ije lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrorotap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka ngemne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga trabaho akon. Iso abisi akton. Rona bakit? Pangasim ka siya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbaludan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Ay, nagita ka ti pampanunutumon? Ti panunutam? No kasano ang makarwar ka? Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di dyan ngay naramid ko. Iso adjakon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat mo nugayem mo, bagbag. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Josepa sa naapod no anagan, tintay idrama. Kastoy manti ko na ni Kabsat Josepa. Dear Manang Biyanang, aminak nga iti kalabas, nauyawak. Kat gapoy ti dayta nga ugalik, adu ti mang babalaw kanyak. Pulimi nga min ti gwapo ken napintas. Iso ano adalabasit makitak, uyawak adagos. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang, rumuarak mampay. Ada papanak. Papanap, maluman. Ada ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapat isaw. Ano mabisinak. Anya? Nay junior, asino ngay dayta? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan kan nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kay Dia, anak ko. Oray saan kang agdiramaos. Gwapo kalata. Puli tayo nga may tinapipintas kan natataar. Takasanaw, napintasan. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw. No saan ada kami iti amayaw. Dadayaw ti katairan ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdebok. Kasanungay, aghanda tayo? Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, uray awan kwarta. Basta adabagas ken maparte. Partin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay?
Kat impatarakan dan salakan ko na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak din na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaka apartsin tayo. Uray tawan dito ni tatang yaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang? Ay, kontrabidan to mula ang day jay. Iso bay amon. Di tayong awisan jay amayaw. Hello, usipa. Apay nga'y bawag ka? Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa padumadan Agbali ka man pa'y kung niinsan mo. Ta ipawit mo itamot laang. Kasapulan nga minagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kapabain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpawit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan. Akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilud ka. Alaalala, bye. Mari Ariam, umay kanto intong bigat iti balay kaagdibo di buridak nga anak ko. Nagbiit ti panawin anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasan nga na talaga. Wan, maray. Agparti kami iti baka. Iso nga umay kanto, wan. Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay. Kandag iti apu ko may. Ay, adadag iti babasit nga apu ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing apu ka. Ti kayat masawan, maray. Nay, daya mo dakil nga po ko, Mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga ro din na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y Mari Wine. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak Mari. Saan ko nga uyawan, dagiti apukom, wine, ibagbagak laang, maray. Kat, mapan kayo dito balay da nana Josepa, inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbaga na dismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay nana Josepa. Kaputan na pintas ken guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, awan nga rod Ayos laang kuma, or agpalpalastog, basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo, titirik na, tikas dyan nga aramidan na. Awan nga rod nanang. Ay na, iso ano daduman, no adda okasyon dita balay da, jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat, no iti sangwanam, ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gayaman. Nala. Si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mo. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la di agpasken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apa nga pinartiyo di baka atarakan ni tatang? Awan nga ron maparte iti panagdibaw ti kabsat mau. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis pagkasarak to day jay. Ay na, guwapo ka, anak ko. Daw ti agusto kan ka, babae. Pilyam to tay baknang babae. Ta isunto ti mangikasar kan ka. Iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Kan tapno mapadasan mat jay adem ti bongga adibo. Siyempre kitaan. Nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Tarugyan min ti agsyat. Di pa ilan ng rugrugi iti programa. Agbarbartik kayon. Lipasin nyo pa imot ati programa. Basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpiay, nanang? Anya mo tikas tang aramid mo, Josepa. Ay, apay ngay pinapartim di baka. Wan, ta pinagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay awan bingay mo. Agud
gudwa kayo magtiti akin kukwa ah. Ay, kasano nga gudwa kami ngay. Kaya tang-tangdanan na nga raw na mga pastor itinayay. Ne, tang-tangdanan na kagayam. Nga mapay di mo mo't irimit kanya titangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak usipa. Ha? Gastador ka ngamin. Ay, hapaw kasano day tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayay ngay. Hey, hulugam ah. Sana balay ta para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaambo kanya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men adi mo kanunungan ti bongga apasken. Iso nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, yapaw jak ambuken ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, diyan patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit nga, bayadan ma. Tas sikatin ang papartay. Ya, pangalaak nga iti pagbayad ka. Awan mo kwarta, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak dayjay tagong ungat yakin kukwa. Isu ka agsardeng paila dagiti anak ta nga agiskwila ah. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal, inton makabayadak iti utang ko. Uray sanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adun to ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Di lalaw-lawat babak-baketan. Ano siya? Okay lang oray dyan agiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardangan dakpay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sana balay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapul ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti di tarakan nyo, idi kasangay ko. Ay, di umangamin impakam mo kanyak. Tapnon, nagdiskitarak ko maiti sa bali na partay. Diyak amuha kaninanang. Isumot ti nagdesisyon iti dayjay tatang. Alas na palain, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anagdibaw, anak kaw. Launay atatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausi pa. Nagpintas di ana, yaw di nagdibaw. Kasla mo agkasaran iti kasya lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw. Talaga ana pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kariring ng tupay ka napintas. Sana kas iti daduma dita. Nga uray kasano ti pa nag-make-up da na alas dalata. Kita umday anak ko alalaki. Nakatatar. Nagado ti agusto kan ko na. Nga di nalaikan ka no. Ay, no dala ko mapanakaikari ka. Arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikari nga agaram kan ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makikita. Nagababalang nga rudan ti agong na timangad paylaang. Ay, anay ikaw. Abay, pinitik mo tingiwat ka. Nakaw-uyaw ka babakitan. Da? Nasayat ayat ti kastakar aramidam. Bakitan ka, adyag na nakam. Kadagpay sumatibag bagak. Mais-stress ak nga raw na makakikita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit lakay. Iso ang napintas, kan guwapo dagiti anak ta. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka itinapintas alanga. Saan kat akasta nga aguy-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid mo. Diya mo aguy-uyaw. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita.
Kasla ko Madam Mari Ariang, kendagi jay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray ka sa nupiman, ti panagpapintas da, hanggang isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man ag-uyaw. Nasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mumutin ti Diyos anang parswakan kwa na. Na? Saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to dita balay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minin ni Sally nga anak ko, Maray. Silibraran mi man di pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwi na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay, saan na balik? Tagwapo ko na pintas da. Sigurado, bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior, ag-enroll kayo no umay asimistre, tagdiskitarak pa'y laang iti pag-enroll yaw. Ay, Jack agiswilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pa'y. Manjak mo ton? Masaduta ko nga giskwela. Apay kay. Ay, sayang tinarugyan yaw. Mga asawa akong tatang. Negosyan ti di asawa. Isawa saanin na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pa'y Saka itong mga asawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak matan. Taga-ano nga'y tinubyam, Junior? Taga-kabangi-bangaili, nanang. Sika nga'y Diana. Taga-ano tinubyam? Taga Isabela, nanang. Naidistino lang ijay ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayan? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girlie. Tado tinegosyo na ijisintro, nanang. Tulungak to amang i-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga rod at inubiam, Junior. Ipasyar mo to dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Katinubium ngay mo, Diana. Ba nang mulaang? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamait amang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di yung lamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kaming tungarudan, anak ko. Apay, di kay pa'y agkasar itinubyaw, Diana. Saan nanday ta kasar-kasar tatang? Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito balay tinubyaw, ta kaya't ko ang makasarita. Dumteng to day ta ka nito. Saan pa'y lang ay ta? Sika ngay, Junior. Kaano nga yung amom tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Into na dawayana, tatang. Makumikom kami na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang, iso ako kwayon. Day tipay ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo tiya yamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadagita nanang. Ginatang tinubyo. Anyat serbina nga agwalit no awam mo ikarga ka, anak ko. Ikan kayo Atoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng jay nubium Ikan nakagayam iti kwartam.
Linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay nga ya di mo mulay pasyaran dito'y balay anak ka. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na ay anak ka. Inhenyero, nanang. Ay na, nagsaya atin. Adan to inhenyero amanugang ka. Nanang, kadwak tinubyak. Ni Girly. Girly, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay nga, bakit mo't jay nobyam anak ko? Bakit sapay ngam itisyak? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mahit. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kahit kasanaw na agsinublyan da. Saan? Tada sa bali pamilya di asawa na. Iso din tumapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya, kabait! Abay ngay! Ay, madia anak ko. Kababain ti kasta. Anya latsawan ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga dasawa tinubyok ha? Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Papaingay nga ita lang nga imbagam da ita kanyak, usipa. Isumutla di na mabalintag kasara. Tanda magayam asawa dagiti ka relasyon da. Relax. Relax ka nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, pintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tidapay nudaduma. Ay di mo konsensya dyan aramidin dagiti anak mo. Mga numay sagmak da. Anya kumati pa kay sagmakan dangay. Awan lakay. Nanang. Ala, apay akas tatilang nga masimbang put anak ko. Nagadaw ti kamo ul ti rupam. Impabugbog nak ni Girlay. Apay. Natiliwan na ngamin na nag-checks. Impabugbog nak mo tayo. Sininanak pa yun. Anya. Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinobyok. Anya. Apay, natiliwan na kayaw. Nanang, nasanputan na kami ti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan nga itsuraem anak ko. Ay, kaasi kamay. Kasano day to yun lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan ka nun, tinobyo na. Kani Junior, ado ka no, tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga minagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga nawaam dagiti anak mo. Saan? Tapi nanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi ak. Agbabawi ka, agam naladawin ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damait lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam kadagiti anak mo. Inanusak ti naglabandera iti karubami tapno adda pangalaak iti kwarta. Tadinakmeten ikan tasawa kiti sweldo na. Masyanak ngamin kadagiti anak ko, iso atultulungak ida. Ngam kaasi na adameten trabaho ti lalaki nga anak ko, kaya't nakiasawa meten ni Diana.
Dakkel maten ti apukok ket naragsakak, ta nakatumpong iti nasing patalalaki ti anak ko. Ala, agpatinggaditan, dahito akapadasak. Tigayam mo, o sepa. Ala gagayam ditan, tinagpatinggaan day ta apakasaritaan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, tigayam yo Jenna Almoite. Kat di yo kumalipatan tag-like kan subscribe dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello, gagayam, naragsakngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod nga rod, kinikabsat Mario, saan napod nga nagantin tayo drama ita. Kastoy ti kunana. Dear man ng biyanang, no dagiti daduma naganak kat adda paborito dang anak sa balimat kanyak. Ta adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko, ta naparabur unay kanyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Tatang, inyagan kayo iti sidanyaw. Nagluto at ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasan. Ay ala, ay sumrek ka pa'y baraw. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga rod ti timing ko, tatang. Ewen nga raod, ay na, nakasingsingput ka talaga amanugang gabi. Sapay kumata, di kanto agbalbalew. Sapay kumata, talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingput ka. Ay, nagasat dyan ako. Takas kan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak mitin Nagasat at nakamanugang hak itikaskin ka. Ay na, basit laban nagday tatang. Alang araw din. Saan akong ngagbayag? Ta sumurel ka pa iti trabaho ng madamdama. Malang araw. Ingat ka iti dalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo intun bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kiwin umayak Mabalin aya jak umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mati mapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa ilang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Masursurunak na makitkitak ti panagrup-rupa na ija bayaw mo. Naimbag pa dyan asawam ay na mabangbang aranak sika. Nangrunan no adda ipapet-pet na kanya. Kat nasingput mo di asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat nga makukwarta na. Kurang iti diskarte na dyan bayaw mo. Naimbag pa dyan asawam. Nanalaing adong miskarte iti kwarta. Naparabor pa Kaya professional nga main. Iso nga da na talgan at trabaho na. Gamjay may sa manugang kungay. Manalon unlay. Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala, baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti sopsoportaran da nga agasawa. Hey, dayta pa iti may sa dilawa kadakwada. Nagriga lang rod ti panagbiagdan. Anak da pa'y lang anak. Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na palay. Napintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to day ta. Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Adda kayo. Tang. Day. Apay. Kanyat ibagam, Jima. Maya man dumawat iti bulong ti marunggay yu, tatang. Kan kalamansi. Kan taybunga man gayam ti papaya yu. Tagrag-rag-rag na malangan. Mangibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno adda isang put mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iji lugar da bayaw? Wen na, tayo naman may iliwan niya balayan ka. Nabayag kita di kam nagkikita. Kababayin may, nawan may isang put may. Iso adi mo ibusin dagiti natang di tarubayan, tapasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibagang mga miniji asawa matag mula. Uray dagitala ko manatang ti imula na.
Kadam mula na, nga madayjay kataltalunan. Adayo mo nga minumapanak pala ijay. Pambar. Awang ka mula na Kung kunamladay ta. Di mo ngamin pinili ana imbag tinakiasawaan. Kita im jakam sama. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Sa kay maaba nang. Kahit masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston jay 5 apo ko yung. Pagsasaranuan yun to mati anak nyo kawang maipakan nyo. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine. Ore aganak kayaw iti nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awan pa'y napuutak ka dinak sinermonan lakay. Apay, anyaman timbagbaganan ngay. Katay sigod ngay bagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka na iruan medya amam. Kasjay na talaga no awan maipapapet kang kuwana. No da maitagmaw. Ay nagsaya at ka kang kuwana. Ngam no awan. Ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay masaksakitanak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na amanugang. Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kung saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanwag swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamat. Oray ko man no pumudnong agswerte ka lakay. Sama. Agswerte to ba kay? Promise? Nanganan tatang. Nakaluto ni nanang. Ay, nay, nagbayat tibiyag ko tunggal umayak dito yung lugar nyo, baraw. Magan maturog lat kukuag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababay mo't no pagtrabahon da kayo, tatang. Ag-relax kayo, kid di. Ay, win nga raud. Agam kababayin ka na ng kintatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan, tatang? May kay kid din, makan tayo. Para bangon mo gaya man. Ay, rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pailaan. Nasipngat pa'y. Anyat aramida mi talon aya. Ano ti maarami di talon? Malatay na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Adda pinalong ko tinapay. Isun at ipamigatak itong madamdam Agawid ak tulatan inton pangal daw. Nanang, saan ka di nga agawid ni tatang ita pangal daw? Kunanamot nga agawid tao may mangan. Ngamawampay laang mat. Tinapay laang mat binalon na. Inak ka di ayaban, nanang? Alamang nga rod anak ko. Mapan kan ijitalon. Pukkawam ni tatang mo. Nanang, awan mo't ni tatang ijitalon. Anya, ayan na nga rodin nga Kunana mga ijitalon ti papanan na. Rinikos ko pa ijikataltalunan. Kat awan mo't. Anya? Ay, sapay di na itugtugot ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga Bapan kami na balayan. Agyaman nakiti pa ng sanga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intindi na kay abadbado kan sapatos kan ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atayin. Pag-isaw. Kasapulak ti kalugong ta napudot ije lugar may. Ay, ala, mabit laing tinak alain. Nalipatan nila kay nga intud itay. Nasa pangamin arimwar. Ay, thank you abalayan. Ay, pati bagam to nga ron kanya abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na simang putbulog. Nagapwa man na Di talaang Ay, nakaluto kan? Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa'y ti saludsud ko. Nagapwam ko nak. Tita balay da kumparay. Nag-isistorya kami lang. Anya launay ti pag-isistoryaan nyo Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpot. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga? Yung kakagaw ta mabibisina ko.
Adda kwarta yu tatang. Apay manan ti kwarta. Umutang ako ma, paggatang may ti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam mo makitak amula di asawam. Diyan mo ilapagay ti imulmula na. Ha? Nalpas matin ti panagtatalam. Apay, nagsikin krap ay di asawam. Saan, tatang? Milagayam. Anyang araw ti abunwan yaw. Diyak mo ka ni bulog Basta kung nana mo takasapulan na ti abono. Pambarla di asawam day ta. Amangan nun na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana po no day tatang. Awan babae di manugang yu. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpot. Kung namakanayon na marabyan na sumangsangpot. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papapananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat ko na ijay talon. Asasikasuan na dagi jay mula na anatang tatang. Ay na nakitak jay talon yaw. Basit tinaimula anatang ijay. Jackpot dyan na talon ti papapananda. Ha? Ay. Paliwam di asawam Ang mga nagchichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka di ngagpaiso ti papapanamwan niya. Ha? Apin niya mo day tadamdamaga mo, Jima? Makikita man na rugrog iti banok na sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbaga na. Anya kumati abunwam, kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka mga nag-second crop? Ay na, kadagi tayo mulak ka natang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jackpot yun day tangay bagbagam. Ha? No adda babae, may baga madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Nita, di ka man umisam iti kasta bulog. Asino ti babaeng? Asino ti pangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadakas na laday jay kanyak. Papanan nyo gabay, nakasukat kayo mate. In kami agpalin kita tang. Sumurot kayaw? Ay, wen bad tanay. Awan masidsiday jay balayin. Kasto ikaw, dakag sukatain. Una, ijamot la palin kiti papanan tayo. Ay, nagmayat na talaga tibiyag yung agasawa. Mabalin nyo lata ti rumwar iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una tatang, kan ag-grocery kaming tupay yun. Oray siya, tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin na yun. Sige, gumatang tayo ton tatang. Da kaming ton timang bayad. Ay na, agyaman na kabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasing pahit. Mabilbilang lang. Umayak man nagpasyar, palasang ko. Ne, da kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Wala, kailiw ko nagiti apukok. Ay, ayan na nga ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. At daman ni talunan Ay, kastaya. Ay ala, agi na naak man nga rudbe ta, inak man sarungkaran ni abalayan. Nay, apay nga da ka abalayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laang nga balayan. Umay ko man iliwan dagiti apukok. Di damot nga may nagaw-awid na ni balay. Ay na, kasano ka da makaawid da. Kaya ultimo pagpliti dakit awan. Mangurkurang isda balayan. Takasanaw, sadot mo't dyan akmaw. Inal daw ama pa nagtalon. Ngam awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tamairamraman at ngagrig-rigat iti silong ti anak mo, abalayan. Di nanto mo't pinilpili ti nakiasawan na. Anya ka ita. Natangkin ngamin ti ulo na inay. Sige, balayan. Mapanak pa ay. Sige. Kung di bakasyon na ita nga balayan ko. Awan pa'y uray may sala ko maakamuti. Wano sa ba pa sa lubong na. Iba-iba nga umay. Oo na yan.
Gilagbain. Naimbag pa ka dyan balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itanda kanyak. Ngam da ita nga balayan ka. Awan pa na po utak nga intin na kanyak. Uray sa nga rakam la kumaadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Ah? Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Kasla, nakapandag nga na dagsan dito yung barokong ko. Ala. Apa yan nga? Sige. Mabit lang ang teipan kay hospital. Ay na anak ko, agpaimbag ka Apay ngay, binaybayam samo ngamin tiba game. Di kan samo ngamin nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka naimbagaan ako. Ngam saan gayam. Naliwayak tinagagas nanang. Di makal ka no ti puso ni Gabi nanang. Sigo din nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok akit itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uwin nanang. Kurang laitina na ito eh. Tatang, da kayo pala ti pangitalkak ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pala ang makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa kan asikaswon nyo Kitala magtrabaho ngay anak ka. Kompormiditan Agway tresak no sales lady no iso. Ta sa anak mo lang nakalpas iti kuleo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagita ibumbunag dagita babaros. Kan nagado atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Pugtuam, bakit? Ay na, di nakman parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagita imulak iti bangir abantay Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Wanta sayang? Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman bulog. Wang ngarap. Taytan ti bunga ti kanayon nga iruruar ko iti masapa. Ganiso ang marabrabyan ang agawad. Anya? Ala, sabi nangina ti tarong kan layait Sungarod at yamba, bakit? Ay na, nukasta. Diyak na yung paggarup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Uwin tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang, kan minimart. Ay na, nakachamba di asawa. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Uwan nga rod Uri siya, jak am mo day ta. Inlimod na, takayat na kano sorpresaan, tatang. Ay, kinanda pa ilugan yun. Wen, tapag-deliver min to iti tinapay, kanda dumapay ang mailako. Ay, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga round. Congratulations, Bulawg, Barok. Apa nga alaman nun da kung tatang? Wanatan nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya na jayon tatang. Lipatan nyo dagitan. No kasta mapakawanak. Kawan basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Nan, limagaso mo mga ron. Tagumatang ang itipuspuraw. Apay, anya klase a puspuro dahi tatanag ngina? Kwa, 4-5 abaks ti katangag. Reserva ti daduma. Ano ka nga tangay nga agimbag gabay? Nabaybayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanatanay. Kasi mo dyan ako ngagtrap-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang.
amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikor nga mintikas tao eh. Si Kalaka na ayaw nanti may lutlutuan. No nauma Kan si kayo na mga ti- asikaso iti asawak tatang. Ah. Ala, agawid kayo. Nay, ada ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. San kumamot kasta at aramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawak. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwartan ni Gabi. Kasla ison ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kuwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ay, ala, ay, sorry ko man Kamalik dayjay, iso sorry. Kahit promise. Jak ulitin na tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry. Natauhan na kiti bagbagat anak ko kanyak. Nagsingsingpot ak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudno mat ngamin ti imbagat anak ko. Asa akla na saya at no dapa kay ranudak. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao. Agbaliwan ti pan nakilangan ko. Banag asaan arumbang. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit kan ni Gabi tagbanog. Kat damot jay makan ti asawa na napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan, tigayem mo, Mario. Halaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada kayo amin.